Lakini tueta bands of marriage. Yes. Ikana kwa jino yokora olohorosho. Bands of marriage. Yes. Ori yokora iko lisitanga lawo. No, no ginya. Yes. No ginya. Kuto sita bands of marriage. Yes. Dirichu agethungu sita gwatia. Kiria njui ni ati. The bands BANNS. Bands of marriage. Kiria njui ni ati ni itangathagwo kanitha-ini. Ni muramenyiria. Oiki. Ni turatangatha uhiki. Na riri ni rita ria keri. Utangathagwo maita matatu. 3 times. Yes. Mbere uhiki wikikite. Yes. Nigetha mundu wigikorwo na No uthie afisi kana uke first twarikia ututaririe gitumi kiria kingi tumogi andu aya mage gwikatia kunyitithania. And I understand after the 3 times becomes a very technical affair kurugamio ucio. Gitu mundu erago uthio wabici ya fatha mwene miceni. Yes. No githi na gitumi giaku. Ndaru ritana githira. Gitumi kiena hakiri ningitie tere fatha. Yo tera fatha mahinda. Now you were telling me as much sasa serikali inachukulia hiyo maneno. Riu horo ni ukinyete nenda-ini. Yes. Registrar of marriages. Yes. You know there's that office. Ni kwa AG. Where they know office ya AG. Yes. Okay, the department ya registrar of marriages. Tiwo kire issue munene ba certificate cia ihiko. Yes. Riu ni decided gutwarana na mahinda. No horo riu akawingiria nenda-ini. Yes. Riu ni aragathika nenda-ini mbica. Maritwa na date cia andu aria mara intend kana aria makitumite notithi kuri wabici ya registrar of marriages. Yes. Magikiheana notithi ya kwenda gukorwo makihikania kiwatho. Yes. Riu ni aragathika rurenda-ini. Riu mundu aria eCitizen kane ko. Ni eCitizen. Yes. Riu no log into eCitizen. Ukione riu andu aria makibangite kana notify te kuhikania. Yes. Kwa wabici ya registrar of marriages. Kaguo riu turaputia andu on notice. No igire eCitizen ugeitufaria ngoro te mundu waku. Yes. Guy. Yes. Na rekira ginya mbica. Hau. Ya muhiki na muhikania. Giki masi. Na maritwa make mara meke bande-ini. Yes. Ni marekira ikio karirwo ku. I think matirekira venue. Marekira dates. Hey. Kaguo na njira nguhi. Riu i koru ni research guto uria mundu asachaga mugunda. Kana ngari. Wena wa details cia mundu. Urabata maritwa ma mundu. Yes. Uthie eCitizen. Wabe usaci. Weke due diligence kana mundu wikane. Kana muhiki wa nahika. Some Kenyans are not very amused online. They cannot. You see, some people would argue there's an infringement of privacy, which I think is so. Yes. Leu. No matriaki andika uhoro wa hiki. Acha. Ni muhiki. Ni muhiki. You see, riu ke watho ru no munyithanirio na mundu umwe. Yes. Waya ngeru mako under that union. Wawe katika himaya ya ndoa hiyo ikikubaliano. Andu ti akenu. Ngiwera kuana thaisi ngithi hari uguo nyandike Washington Gathuki mundu. Wako ni andikithitio iki inikere. Agikore records ni cia registrar of marriages. Yes. Ni bati ukurehera. Yes. Na kwire ni maikithanitio kiwatho. Na mundu witagwo na. Yes. Gwecia hau ni turabatara civic education. Tondu wata ukoko mukona mundu na ni ngari ya borithi. Mundu ni mareka due diligence. Ukamba ugacaci mundu. Yes. Ukamenya kana either ni ahikanite. Yes. Kana ni akiri rekodi. Yes. Kandike hau Felonica Waigumo. Ya kwera sachi. Ukamaka. Akwa search is ready. Loading.
Resort. Yes. Kurehera mbica. Mbica. Ukona me hau na mukurinde. Ukarigwa bado si. Well, I'm not sure. I don't think it works like that. I'm sure you will require some credentials to access. Of course. And I think at a fee. No, people can do that for you. Anything is possible. People have been conned here. Yes. No resorts. No resorts found. Loading. No resort. Yes. Simam. Yakuira. Pending. Mudhoni wa Kirumba. Asaj. Yakuria. Would you like to see previous history? No, I'm just hypothetically thinking. I don't think it was. No, I don't want to marahikania kuma marimo marauga kou ne kwanĩrĩrwo. Kwani ningĩmenda kũikania chini ya maji na ihenya. Yes, for many reasons. Na makanĩrĩria kanitha kanini gatathia andũ aingĩ. You can't hide. Even the beta access will have leads. Yes. I think kufatie kuya na kindu utoria taito heo photocopy. Oya keke. Sachi. Wakoro wina notification hiyo. Yes. The number or something. It what you don't access buhari andu othe. Yes. Eto na mundu na kwa andu family cia iko very private. And for their own reasons. Yes. Riu akora tu wasachi hau. Wasachi hau Chef Gathemba. Riu kurehera nginya kiko. It should be a difficult process. No, it should be. It should not be straightforward. Onoreke uragirwo thimu. Ni. Atiriri. Wajirie mundu wakwetagwo atia? Ni Boniface. Na ndikinde akimuna guku. Akimuna guku mutandao-ini. Ngai agika atia? Ati ndi arahikania. Ngai Boni. Yeni, etagwo ta maritwa make. Boniface Gacuru. Maniwe. Mena obisa yo ngene yau. Muingĩ oretwa Ngamiri. We no gawĩtagwo Miri. Ndigĩtagwo Susana. Mena Miri wa Njikũ. Ngai Aingira eCitizen. Na coke ũrĩre ũkaro kanyu. Onake mbũgu wake ndĩramwona amena nyang'ori. Ndigwĩciria ũguo nĩguo wakaga. No, I don't think it is that straightforward. But they are genuine concerns. Iko na citi igĩtuĩka irekianagĩrĩrwo thĩ ng'ima. Hapana. Isacha ta ngari. Hapana. Maũthiĩ ũguo mauga nginya ũrĩa ngari ũkoraga ũkarora previous owners. Yes. History. Ega gati haseo. Ti haseo. That is a new development. But we will engage further to menya how technical that is. But just so you know. Yes. Kuko hivo. Akenda ena dakika 47.